mporo mwene ntara akereto muronge abana sima Mike tia kwa Mike haya kama ike karibu na mporo ile karabuo ndendo bwera antu betu kankwenda kuwa muntoro kwa mporo kuthokia kaunti ote kaunti nkuthokia kankwenda uma nontu wekereito muronge itwachilokeria nguru twawitethia mutene na torowitethia mutene katukwenda matunda yeye ko itokwenda mbecha itokwenda into byonthe itokwenda antu betu baokerwe ibokwenda bauloi mporo antu abori kiomeru nekenda antu betu bamba wokera ingwana mutiania na kwenda kuria mwegembe tio mboria ni bona kana wira Mike tigo mboria kade maloi ndenda kuwa muntu lakini kila toro yaera ikato kwenda kuona nondombi erware toria okayatiania kekorera egembe kabakorera mutuate kayokorera akena kekorera athi kekorera avero kekorera kona cionthe kabakorera kona ingi kekorera na ko kwenga bana angwendo kwera enama tinoka otevia ntomame community na mporo ntwabori otekia kwenda kirangwenda ke imero tethwe na bobo ngwendo bwera ndari na kenikiro mwaka 2013 na wakereto muronge nwakanga bana 2017 inda chokere keremene koromba na ryanga ina atangwana we murungu ni atangwana baba to na wonka baba ito murungu amoria obobo mporo na ndekereto muronge ndakwenda kwitha tolo amena na wao kinyako ui kinyako ngara kinyako i kinyako nene no peo